دما خوش به بینرین هجا ایرو یکی سبات 2022 جه روژان روژا سیشمه بویا رو گشترین هری سرکه او هری بالکشین لسرانسری جهانی رودانه امی حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بری جاره کردن دما خوش به بینرین هجا لسنوری اوکراینا روسیه ایدی اتمسفر کم ترسیدار آجبو شرحیه هر دو آلی تطبیقات بچوک او جرباندنا چکن خوشی پیکتینن مسکو دبیجه اوش بر گفین دولتین یک بوین آمریکای سری خواه نتاوینه وزارت کارین درو یا آمریکای جگوت پشتی برسوا داخواز وان آنویسکی بو روسیا او لبندا حلوسته که آدس پیکنه وزارت پاراسنه هر وهای آمریکای جراغهاند کو شاندنا لشکران یا جبو اوکراینه ندروژوا وانده دناوا برفيدا آمدكاريين ضويا تطبيقاتان تنكرن مها سباتي هات وتطبيقاتا تشافليا كوين افبرا روسيا وبلاروس دا بيك ورجين نستبا هم وقتي بندواريين في تطبيقاتي هيزين روس دناوا تفكري دنا لهرم نيزي سينوري أوكراينا تطبيقات بچوك تينا كرن و اس 400 جي تينا كنترول كرن. دديمنين كوجالية وزارتا باراستنية روسيا وهاتنا وشاندن دشي تيخويا كرن كموشكا منزيلا وان دور جي هنا. دداخویانیا لسر و پلا فیسبوک یا بالیوزخانه روسیا یا لواشنطن دهات کوتن ین کو آلوزی گردکن نموسکو لی واشنطنه به بیهسنا گفین امریکای را امی گاوان پاجدن آویشن. دوین آف بریده هات راگاندن که حکومت روسیای برسفک نویسکی دایه پیشنیارین امریکای ین جبو گمگرن آلوزیا دکریزا اوکراینا روسیای ده. رایداره کی پای بلند آکار دروی که نخواست ناوی خو اشکره بکه جه چاپمنیا امریکای را آخوی او دیار کر کج روسیای را برسوا پیشنیارین امریکای ین لسر اوکراینای گرتنه. Has definitely got many of our NATO allies concerned. بردف که وزارت درو یا امریکای نیت پریس د جوینا چاپمنی یا روشانه ده کریزا روسیا و اوکراینای نرخاند لسر پرسا وزیر درو روسیا و وزیر درو امریکای بلینکن جی پیوندی تلفونی ایرو چه هیوی دیکن پریس اف برسف دا امی ببینن کو وزیر لاوروف درباره برسوا میان ویسکی ده چه دبیشه کرملین آنجی هلوستین وین فرمی آرمانجا تواهی یا جوینا وزیرا او کو ام برسوا دست بيكي ببهيزن وبهفكارين مين أوروبيرا لسر مجاري تيكلداري فكارين مين هفبار نقاشان بدومينن وفكرين خراغينن. بردفك وزارة باراستنية أمريكاي جون كيربي غوت شاندنا لشكران بو أوكراينا دشركي محتمل دا نل سرماسية متني بالدا يل سر باراستنا ولاتين ناتو. كيربي دجوينا چاپمنية يا روجانه دا داخوياني دا و ديار كر که روسيا نها گفه لآخا اوكراينا دخوا و آلیکاریا امریکا جبو هزین چکدار این اوكراينا دومینه. جون ديار كر كواند 28 چله دا کومکنو یا چکو جبل خانه شاندن اوكراينا و اف سوقيت وی بتوما. دنوا مترسیا لسر ولاد ده حکمتا کیوی پلانین بهیز کرنا ارتش دیگه سرکماری اوکراینی ولودیمیر زلنسکی جی بریارنامه بهیز کرنا هیزین لشکری ین لولاد اریکر. ولودیمیر زلنسکی ایرو ده جوینا کنسیا بلند یا ولاد داخوی. زلنسکی ده دما جوینی ده بریارنامه بهیز کرنا ارتش جی امضا کرد. لگوری بریارنامه ده نواسی سالین پیش ده و 100,000 لشکر ورن زده کرن و 20 توگه جی بین آوا کرن. سرکماری اوکراینی آنی زمان کو اف هیزا جبو آشتیا پاشروژی و رولاکی بلیزه. زلنسکی هر وها راگهاند کو جبو گارانتی کرنا آرامیا دارایی ده هفکاریا سیاسیا به بریتانیا و پولونیای ره فرمک نو آوادکن. دوی ناوبری ده
Serokkomarê Tirkiye Erdogan jî wê di sêyî Sibatê de serdana Kievê bike. Di rojava sereke de rewşa li sînor û bazirganiya navbera Kiev û Enqereyê de heye. Шановні Bilher em bi rewş û aloziya li Ukraynayê devam bikin. Krîza navbera Ukrayna Rusya li ser masaya konseya ewlekariyê ya netewên yekbûyî bû li ser daxwaza dewletên yekbûyên Amerîkayê konsey li hev civiya. Di civîna vekiriya Kopek hat de di navbera Amerîka û Rusyayê de gotin û tawanbariyên toj derketin. Krîza Ukraynayê ya ku di rojeva cîhanê de di destpêkê de ye li konseya ewlekariyê ya neteweyên yekbûyî hat nîqaşkirin. Tevî hewildana Rusyayê ya ku li dijî banga Amerîkayê ya li ser mijarê bû û dixwast rê li civînê bigire, di vê çarçoveyê de 10 endamên daîmî û demkî yên konseyê rûniştina vekirî erê kirin. Civîn li ser daxwaza Amerîka pêk hatibû. Не меньший вред это нагнетание истерии наносит самой Украине. Nûnerê daîmî yê neteweyên yekbûyî yê Rusyayê fasîlî nîbînziya di rûniştinê de axivî û Amerîka bi teşwîqkirina hîsteriyayê sûcdar kir û îddia kir ku ev welat bi sûcên bêbingeh dixwaze civaka nav netewî bixapîne. Thank you very much, Madam President. As our colleague stated, Piştî nêbînziya nûnera daîmî ya Amerîkayê li neteweyên yekbûyî Linda Thomas-Greenfield li dijî sûcdarkirina Rusyayê derket û got. Komkirina zêdetirî 100,000 leşkeran ji aliyê Moskow li ser sînorê Ukraynayê ji bo ewlehiya nav neteweyî xeteriye. Linda Thomas-Greenfield diyar kir ku Rusya plan dike jimara leşkerên li Belarus ên li nêzî sînorê Ukraynayê zêde bike. Thomas Greenfield da zanîn ku niha li herêmê 5,000 leşkerên Rusyayê hene û ev tişt anî ziman. Di destê me de delîl hene ku Rusya plan dike heta dawiya meha Sibatê jimara leşkerên Rusyayê zêde bike û bikîne 30,000. Li ser vê îddiayê Amerîkayê fasîla nîbînziya û nûnerê daîmî yê neteweyên yekbûyî yê Belarus Valentin Rybakov diyar kirin ku Rusya û Belarus bi awayekî rêk û pêk tetbîqatên hevpar pêktînin û ev veguhestina leşkeran bi tetbîqata ku tê plankirin di meha Sibatê de bêl darxistin ve girê dayiye. Within the 5-minute limits, especially given the length of the Russian intervention. Nûnerê daîmî yê Ukraynayê yê li neteweyên yekbûyî Sergey Kislitsa di axaftina xwe de diyar kir ku ji bo çareseriya krîza Ukraynayê divên li herêma Donbasê ya li Rojhilatê Welêt agirbest pêk were. Ji ber Rusyayê yek ji 5 endamên daîmî yê konseya ewlekariyê ya neteweyên yekbûyî ye. Mafê xwe di vîtokirina hemû mijaran de heye. And we all know how important it is to manufacturing to have the necessary component parts. Ji aliyekî din ve Serokê Amerîka Joe Biden careke din şîret li Rusyayê kir ku krîzê biriyên diplomatîk çareser bike û got. Eger Moskow dev ji diplomasiyê berde wê êrişî Ukraynayê bike. Wê berpirsiyariya xwe bigire ser milê xwe û divê encamên wê li ber çavan bigire. Bilê Amerîka di her fersendê de hêrsa xwe ya ji nêzbûna Tirkiye bu Rusyayê re tîne ziman. Di mijara sereke ya vê hêrsa ku Amerîka li dijî Tirkiye de nîşandan jî S-400 Rusyayê hene li hemberî vê yekê Tirkiye dixwaze êdî ji Amerîkayê F-16 jî bikire lê. Wezareta Parastin û Wezareta Karê Dervê Amerîkayê dibêje ew li ser vê yekê nîqaş dikin, dinirxînin û Kongresa Amerîka jî biryara dawî wê li ser vê yekê bide. Enqere ku dixwaze Rusya û Washingtonê bi hev re razî bike, di nava rojên zehmet re derbas dibe. Sîstema parastina asmanî S-400 Rûsî nekarî Enqere ji hêrsa Washingtonê biparêze. Krîza S-400 a navbera Amerîka û Tirkiye bi F-16 re careke din xwe daye der.
لسر داخوازا کرینا F-16 امریکا بخوین ساری تفدیگره. برپرسیاری برویا تیکلین یاسایی یا وزارت کارین دروه یا امریکا لسر نامه یا اندام کنگره یونان امریکی کریس پاپاز آخوی اوها گوت. ترکیه حوالبند گونار آن ناتویه که ام بویره گلک برجواندین استراتیجیک پارودکن. ده همان دمی ده خالین بفکار ین وزارت لسر جداد فکرنجی هنه. هن کوکین کو انقره دوان دمین داویده بویا آلی گریوه باندورک نینی لأولهیا هرمه دیگه. برپرسا وزارت دروه امریکا ناز دورا کوغلو جاره کدن تکس کرکو امریکا لدیجی کرینا ترکیه جه S-400 رایه وها گوت. اگر زیده ترچکانج روسیای بکره دیبکو جزاین زیده لوان بین برین. ریوبریا امریکای دوام دیگه کو ترکیه سیاست خویا دروه به دولت یکبوین امریکا و ناتوی را بشوپینه. دورا کوغلو درباره داخوازا انقره یا جبو کرینا F-16 دجی دیار کرکو وزارت جبو لیکولین کرنا وی داخوازه هیدو قوناغین دست بکیده یه. رایدار واشنطن ببیر خسکو جبو فروتنا بالافرین F-16 جی ترکیه را اری کرنا کنگرهی پیوسته. بری دادگاه مافی مروان یا اوروپای جاره کدن جبر بعدالتیا لترکیه او محکوم کر لسرویه که جی پارتی دموکراتیک آگلان HDP گوت دوی او کسین کو هاتنه گرتن یک سر ورن بردان. دستیاری و بریا نابندی HDP در حق بریارا بمپیکرنی یا دادگاه مافی مروان یا تیکلداری راکرنا دستوردانا وکیلین HDP داخلینی کنیویسکی دا. HDP گوت دادگاه مافی مروان یا اوروپایی برنگه که تقضی پجراندیا کو ترکیه براکرنا دستلیدانا وکیلین HDP یا 20 گولانا 2016 پیمانا مافی مروان یا اوروپایی بمپیکریه او اف بریار دجی حقوقیه. دادگاه مافی مروان یا اوروپایی در حق راکرنا دستلیدانا 40 وکیلین HDP او دارزاندنا وان بریار اکنودا. پاریزر محسن کارامان در حق بریاری لسر حسابی خوی تویتری پیامک وشاند او گوت دادگاه مافی مروان یا اوروپی به بریار انجو ترکیه کو ایرو اشکره کری به صدما دستلیدان او دارزاندنا 40 وکیلین HDP beriara binpêkirina asadiya derbirîndan. Gündemi oraya kaydırmaya çalıştılar. Yine her zamanki gibi kendilerini sütten çıkmış ak kaşık. Bilêjber barana zêde li paytexta Ekwador Kutiyoyê lêhîra bû di karaseta Rûdayê de herî kêm 11 kesan jiyana xwe ji dest dan. Piştî barana herî zêdiya 20 salên dawî li Ekwadorê kolanên paytextê bi avê ji heriyê tejî bûn. Wesayît Oxanî ji ber karaseta lêhiyê di nava avê deman. Li gorî daxuyaniya parastina sivîl herî kêm 11 kesan jiyana xwe ji dest dan, sû 2 kes jî birîndar bûn. Malbatên bêmalman li 8 hotêlan cuda hatin bicehkirin. Li Ekwadorê ji meha cotmehe û vir ve baran dibare. Li 24 eyaletan baranên bandor li 22 kiriye. Servîsa rêvebirina rîskî ya netewê ragihand ku ji ber baranê 18 kesin jiyana xwe ji dest dana û 24 jî birîndar bûne. Wezareta Neftê ya Iraqê dahata nefta xam ya çilleya ku 2020 li welat hatiye şandin eşkere kir, li gorî wezaretê nêzî 100 milyon birmîlên neftê hatiye helberandin, ev yek jê dike 8 milyar û 27 milyon dolar. Wezara Neftê ya Iraqê bi daxuyaniyekê hilberîn û dahata neftê ya çilleya 2022 eşkere kir. Li gorî wezaretê di meha çilleyê de rojane 3 milyon û 202 hezar birmîlên neftê hinardeyê derve hatiye kirin. Nirxê her birmîleke neftê jî bi 83 dolar û 246 sentî hatiye firotin. Wezaretê ragihand ku bi giştî ji birmîlên petrolê yên Rojhilat û Başûrê Iraqê
نوت 6 میلیون و 430 برمیل نفتی هاتیه هلبرین جه کرکوکی جی 2 میلیون و 545,656 برمیل نفتی هاتنه درخستن ده داخلینی ده هاتا گوتن کو به گشتی هناردکرنا ده هاتا نفتا ایراقی یا مهاتچله 8 میلیار و 27 میلیون دلار بوم. لگوری وزارت نفتی ده هاتا نفتی یا مهاتچله جیا کانون 2021 زیده تر بویه. هاتا گوتن ده کانون 2021 ده به گشتی 101 میلیون و 579,927 برمیل نفتی هنارده دروی ولات هات بو کرن. بجشتي ذكر 7 مليار أو 7 مليون دولار. الجميع يزور الحقول الكبرى التي تديرها كبرى الشركات بالعالم. لدينا في العراق بازدی چله لگراوا تونگایی تقینه ولکانیک پیک هاد جبر باندورا ویازیده لپراوین لیماین پروی پترول رژیا حکمتا پرویا کو جویه که شرکتا رسپول اسپانیای توانبارد که کارنویش بو دمکی داراوستاندن. پشتی رجاندنا پترول یا لپروی حکمت درباری شرکتا رپسول ده بریارای دینگرد. وزیر جنگه ی پروی روبن رامیرس راگهاند کو شرکتا رپسول اسپانیای کو پارزونگها لپامیلای دخبتینه جبر کاراستا هاوردوری یا کو زیده 10,000 برمیل پترول رجاندیه خباتن وی به آوک دمکی دایر راوستاندن. رامیرز دیار کرد کو حتی شرکتا رپسول گارانتی نده کو ایدی پترول نهره که اف بریار وی دوام بکن. جالیه کدن و شرکتا رپسول دازانین کو اف بریار نگونجا و او نماقول دبینن. شرکتا رپسول جی دیار کرد کو پارزونگها لپامیلای پارزونگها حریمزن آل پروی او دازانین کو شرکتا پارزونی جه صدی چلی بازار سوتمنیه یا پرویه. جالیه کدن و شرکتی ادعا کرد کو حتی داویا محاسبات وی پاکشکرین جی بداوی ببن. مها دسپیک یا سال 2022 جبو مل کول پی خوشتی به طیبت جبو روزنامه‌وانان باش درباس نبو لسرانسری جهانی ده مها چلی ده 12 روزنامه‌وانان جیانا خوش دزدم. کامپانیا پریس امبلی یا ناوندا خوال جنویه لسر مجاری داخلون یکانی ویسکی وشاند. کامپانیای دیار کرد که او جبو پاراستنا مافین روا او اولکاریا روزنامه‌گران لچار آلین جهانی دخبته هات دست نشان کردن که دمها دسپیک یا سال 2022 ده جمارا روزنامه‌گرین که هاتنه کشتن ده استار کوریده. کامپانیای جبو مالبات مقدور این روزنامه‌گرین هاتنه کشتن ده خواز عدالت او بردلین ترکر کرد. سکرتری گشتی یک کامپانیای بالیس لمپا کشتنا شرمزار کرد و گفت مها دسپیکا سال 2022 به نوچین خمگین دسپیکریه. 12 خباتکارین چاپمنگی جالیه ایلشکاران و هاتنه کشتن. لمپن دست نشان کرد که مکسیکای 4 جهایتی 2 هندوراس 2 پاکستان 2 کازاخستان و میانمار جی دروشنامه‌گر هاتنه کشتن. لگوری دانین کمپانی ده سال 2021 ده جی 29 ولاتان 79 روزنامه‌گر هاتنه کشتن. لافغانستان 12 لمکسیکای 10 لپاکستان 7 لهندستان 6 لفیلیپین جی 4 روزنامه‌گر ده ایرشین جدا ده هاتنه کشتن. بری بینرین هیجا اندونزیا دواری اولی و باوری ده خودی گله که جورین جهرنگیه که نشوپیا لولاد جبو محمویان ویه که هر جاره که ده نشاندان لولاد مراسیما که نشوپیا شری آگر بیک هات ده مراسیم ده جی دیمنین بالکش درکت.
بربینرین هشم لور دیگه جین داوی بلتنا خویا جهان و دبیجین حتی سبا جاری کردن ورم پیشیا و بمینن دنا و خیر و خوشیه ده هر شد وقت